Mila rachi shi yonka kɔaŋ ke shi maska kɔaŋ eden oriet kutin kone ladikan dial ke zero telekalot cause tomorrow you will not remember any of them. Shere murami mamu kweda cha yonka kɔaŋ mishi welu di ka karun wanga che tarka me lada tiang ke janga la le la joni ji ngucha ladone. Ko already kɔaŋ yera whatnot. So mi gidi yong kɔaŋ mo rachi no temene yong kɔaŋ mo tele with amity telemediten. So that is why la advice no me when go region will be right ni am not keep door be lar show du show moy ka door show du moy ka me bi share bi nyon right ni freely ka char ko dran ko da kam not when you are intoxicated keti ka me do dien mit daro tong mi ya shima man da dong de na de ka ba ka je cause when you mother kwang run you will not remember that again ni ne ko da dir me ka liu on online kiko social media anywhere mi should go ke lu tare ke lu tu ko to kwang so kwang agwantaran I'm telling you kwang agwantaran kana tab ndi content tin ye wake charnat really ga gene mi goro ga karan gang ni ke je tele video tele meditin so mi jin shi kweda chi yonga kwang kete mi jeng mutiri kenyam you apologize in the morning jung ni ra na o cha dwe timi de tembro den chulo nje tin me da na ngaje me lada ko gwan ko mu ci jola la lino ngaje me lada der men lada der ku na ngaje de ka jen you are under something mi ci influence already cha point ke le che yik tel mu gwa me de brato jen mu te ko de di me den tar ka me la na ku ge please try to find it out cause ko te be lora bambe ko te di jerla re ke pin ti go so my advice jene gorno bi haro je gwa de dan lor wido ko ram lor wide ni obo kwet boki ba mi je gbalar che jalar so right ni gwaza danen che kwang du che yo ki che tel mi che ma chu right ke je la kone juga no ne mi guje no che ga ko long you know che je kop wa chu roi ni to chu roi ti go chu ko lat ko run no bi lo lar no cha der anyok ko bi lar no che lo de ter che kech but muraji man free mane go can be change but problem jene when you are somebody mudong ge can ode na de ke ger la je gudo la ka gor kena ashang mi je ba gu jene o meted e magwa so bene to because confused because I know you know what you are doing no you know nothing we have experience ka gwaniko kenetiko kena kone ne kenen ten mat ka kwang no tell there's nothing good come out of alcohol men berede egak etiel kan nyon ke kwe tel merdien meterede you go and figure it out